Amen. Hallelujah. Siyambonga ke uNkulunkulu bazalwane namuhla kulisonto lekuvuka kulilanga la simemetela sijabula sithotha khona ukuthi inkosi yethu Jesu Kristu ivusiwe ekufeni. Siyabonga ke bazalwane lelithuba lesitholako ukuthi sihlanganyele ndzawonye kule nkonzo yesidlo sitawudumisa sibonge siphindze sive nelivi lasimakazi. Njengoba sesishilo ke bazalwane kulilanga lesine enyangeni yamabasa namuhla Easter Day, Resurrection Day, lilanga noma lisonto lekuvuka. Tifundo tethu ke titholakala ekhasini lemashumi lamathathu nakune kuyo electionary yethu bese encwadzini yetinkonzo itholakala ekhasini lemakhulu lamabili nemashumi lamathathu nakunye page 231. Tifundo tethu ke kulolu suku bazalwane time ngalolu hlobo. Sifundo sekuqala imisebenzi yabapostoli isahluko selishumi sahlukana semashumi lamathathu nakune kuya sahlukaneni semashumi lamane nakuthathu. Lihubo lethu lihubo lemkhulu nelishumi nesiphohlongo sahlukana sekuqala kuya kusesibili nesahlukana selishumi nakune kuya kusemashumi lamabili nakune. Sifundo sesibili baseKorinte bekuqala sahluko selishumi nesihlanu sahlukana sekuqala kuya kugcina isahlukaneni selishumi nakunye. Livangeli lona ke bazalwane ngekulandzisa kwaJohane longcwele sahluko semashumi lamabili sahlukana sekuqala kuya esahlukaneni selishumi nesiphohlongo. Acts 10:34-43, Psalms 118, 1-2 na 14 kuya 24, 1 Corinthians 15:1-11 na John 20:1-18. Siyabonga bazalwane sinaye ke dini wethu lesinaye la kanye na canon wethu nami kanye na tsatse wethu keliliye losithathela tithombe losithembelela lena nkonzo siyethemba bazalwane ukuthi solo niqhubeke njalo nekubukela noma nisemakhaya ukuthi ningasaleli emuva nani nithokote nijabule. Inkonzo yethu ke bazalwane namhla iqala ekhasini 104 sitawukhumbula ukuthi njengoba sesingenile ku-Easter sesiyabamemetela ke bo haleluya. Jehova Jesu Kristu wakutulale tunale kufa labasibeletho sempilo lensha sende sibe ngofakazi labathokotako ngaletindzaba letinhle kuti nendalo yonke ihlengeke iguquke ibuyiswe ndzawonye ngobe
okwesithathu nokubusisekile uNkulunkulu munye enkathimulweni yaphakade. Amen. Nekuzindla kwaDoda inhliziyo tethu simakathe ungemukeleka kuwe Jehova Thwala lethu laphakade ngalo lolu suku sikhumbula ukuthi Inkosi yethu Jesu Kristu yavuka yanqoba kufa ngakho ke sikhuleka egameni layo ligama lenemandla ligama laphakade la Jesu Kristu. Amen. Ela bandla zethe kasi siphindze siyanibusela bazalwane egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Sibonga uNkulunkulu lo hambe nathi siqala isikhathi salent size sifika kulesi sikhathi sanamuhla lala simemetela khona ukuthi Jesu Kristu uvukile. Sihloko ke bazalwane sayo ishumayelo yanamuhla ithi Kristu uvukile lithemba lethu libuyisele. Kristu uvukile lithemba lethu libuyisele. Bazalwane kulamaviki lasithupha ledlulile sisahamba kanye sibuka imfundo tethu esikhathi salent. Sitholile ukuthi esikhathini lesiningi emasonto nangemasonto uNkulunkulu bekasikhumbuta ikakhulu ngezivumelwano zaphakade lesinaso naye nekokuthi lithemba lethu lihlele kangakanani kuleso sivumelwano leso. Sihambe sathi sefika evikini eliphelile bazalwane lisonto lemasumvu lalapho noma lisonto lekuhlupheka lalapho futhi sikhunjulwe khona ngekuhlupheka kwaKristu sase siniketa emagunya saniketa insaye yabazalwane ngokuthi lokuhlupheka kwaKristu kufanele sathi ukuthi kusilungiselela ukuthi nathi sitawendlula ekuhluphekeni emhlabeni kodwa ukuhlupheka kwasemhlabeni angeke kuze kusinqobe. Sitawuhamba sikhone ngokuthi sikunqobe sisadibana nayo. Lembala abazalwane lesikhathi salent lesibenaso kulonyaka lo kube sikhathi lesematima njoba sibona nje sibe kunematima ayithinzameni tetekuphila kunematima ayithinzameni tetimali netetemafa kuphinde futhi banematima nasenzaweni nje tekuhlala nekuphila ngoba siphile esikhathini bazalwane lapho sihleli khona sehlukene kakhulu sile nale siphile esikhathini bazalwane lapho noma ngabe bawugulelwa kangakanani bawufisa kangakanani ukuvakasha ukuthi ikhanze ungakhona kuze kufike nje esigabeni sokuthi abanye bethu bashonelwe kodwa ungakhona ukuthi ukwazi ukuthi ufinyelele uyowudududa nekuyowufihla lo wakini loshonile. Kube sikhathi lesimatima abazalwane nesatiwo ukuthi silethwe ngeso sifo se-coronavirus kodwa siyabonga ngokuthi ngaNkulunkulu sinqobile ngoba namuhla naku solo sikhona namuhla solo simile bazalwane siyathi ukuthi kube ngemandla nangemusa waNkulunkulu. Namuhla bazalwane njoba nje simemetela sithi Jesu Kristu uvukile ukunqobile kufa njoba sihlala simemetela nje iminyaka ngeminyaka siphinde futhi simemetele lisonto nangelisonto ukuthi Kristu uvukile. Lesikhathi lesi bazalwane sithi sisamemetela indaba yokuthi Kristu uvukile sikhunjulwe ngokuthi lesimo lesigcwele umhlaba wonke side emandla etikwethu ngoba thina sethembele uNkulunkulu lo wadala izulu nemhlaba. uNkulunkulu lo wathi kungekho lutho wakudala konke lokhu. Sesifundweni sethu sekuqala nje lapho abazalwane sithola indzaba letimnanzi ngokuthi Jesu Kristu nembala unqobile wanqobela bonke abantu ngoba sifika esigabeni lapho Petro afika ashumayela khona noma afike athandazela Cornelius nebengasiwo umJuda kuveta ukuthi vele lendzaba yensinziso lena ayinaso sici bazalwane ayinako ukubuka ukuthi umuntu lonjani itele bonke abantu ukuthi bayemukele. Kungako ke bazalwane tinsuku tonke nje silibandla siyayesime silwe simelane nekungaphatheki kahle kwebantu ngoba sathi ukuthi uNkulunkulu abantu bonke ubakhanza
eside siqalekelele kokuthi baguqulwe ngoba Jesu Kristu bazalwane kuloko lakufela waphindze wakuvukela emandla ekokuthi sibe nemandla etika kufa siyakunjutwa namuhla bazalwane njengoba nje siphindze sikuthathwa kokuthi noma ngabe ngisiphi isimo lesawubhekana naso empilweni sitawuba nemandla ekusinqoba. Siyabona bazalwane nemibala yethu lesisebenzisako namuhla sihamba nembala lokuphenze sedlula evikile liphelile sangena embaleni lobovu sesiyangena ke namuhla embaleni lomhlophe umbala webundwele umbala webubusa kwaKristu umbala webubuso nodaba kwaKristu umbala webantu labangcwele baNkulunkulu njengoba sitshela ukuthi babonakala labangcwele batembethe ngengubo letimhlophe namuhla ke bazalwane sesingenile lapho ngenxa yokuthi uNkulunkulu usithanzile wasithatha ngemthando futhi lengeke luzifananiswe nalelinye wathi ekusithanzeni kwethu wasipha lithemba lokuphila kwaphakathi ukuthi anikele ngaye uqobo lwakhe ngendodzana yakhe Jesu Kristu. Namuhla ke bazalwane njengoba siva etifundweni siyabitwa njengaPetro naCornelius kokuthi asihambeni silifafate lelivangeli lokuthi lo Jesu Kristu uvukile lo Jesu Kristu usiphe uqoba lo Jesu Kristu usiphe ukuphumelela lo Jesu Kristu usiphe ukuphila ngoba bazalwane indzaba yelivangeli ingaloko nje ukuthi Jesu Kristu utile wetela tawusinzisa abantu Jesu Kristu utile ngenxa yeluthando lasithandze ngalo kufanele thinathi simthandze ngalo lasithandze ngalo sitawuthandzana nabanye abantu ngalo luthando. Kulobufakazi baPetro abazalwane lesivako namuhla nakulesifundo lesifundile sekuqala siyeva ngokuthi lokuvuka kwaJesu Kristu noma mhlawumbe bakhona labafika konamhla bazame ukuphika kodwa lesikhathi kwenteka kude labaphika ngoba bakubona bufakazi babakhona bufakazi njengoba sitshelwa uyasitshela Petro inombolo ukuthi bangakhi nabambona sitshela uPaul ukuthi bangakhi nabambona kodwa na Petro uyafakaza ukuthi bona bambona lo Jesu Kristu uyaphila uvukile waphinde futhi wenyuswa embi kwemehlo abo bambukile. Sithola nesifundo sesibili nalapho Paul ayogcizelela yona lendzaba yokuthi noma abantu bangaphika kangakanani bazalwane ukuthi Jesu Kristu akakavuswa yena ungumfakazi ngoba unabo labafakazile babona nanaye khona lokwentekile empilweni yakhe kwafakazela ngokuthi letindzaba letinhle letivele tentekile tifanele ukuthi sitikhiphe emhlabeni ngoba tindzaba letiliqiniso amendzaba ngokuthi sibantu mhlawumbe singaphika kangakanani kodwa liqiniso lokuthi Jesu Kristu uvusiwe ekufeni ufanele wonke umuntu emhlabeni ayathi leyo ndzaba. Lendzaba yabazalwane yekuvuka kwaJesu Kristu ngitho letindzaba letimnanzi lesikhala esitimemetela njalo lekufanele tendlulisiwe kulabanye nathi sibitiwe ukuthi setendlulisiwe kithi sitendlulisele kulabanye kutethi nanabo batawukhona ukuthi bakwathi bemukela noNkulunkulu. Uthi Paul yena abengafanele ukuthi awubitwa ngempostoli ngenxa yokuthi abenenhliziyo lembi ahlupha libandla kodwa selifikile elivangeli layiguqula impilo yakhe kwase naye uyangena wathi noma sengingahlushwa nami ngihlushwe njengoba bengihlupha labanye kodwa ngidayimela lendzaba yelivangeli wahamba nayo wagijima nayo bazalwane kwaze kwayoba segcineni. Libandla alizange lemukeleke ngoba laliletha indzaba lematima laliletha indzaba leyayibika inguquko laliletha indzaba leyibuka abantu emandla labebanawo ngoba bese siliveta ngokuthi emandla mbambamba ngekwaNkulunkulu akasiwa ebamba bazama bazalwane ngato tonke tindlela kuyimisa lendzaba lemnanzi lena yokuthi Jesu Kristu uvukile kodwa abazange bakhona ngoba kuyindzaba yaNkulunkulu lebhalwe yashicilelwa uNkulunkulu kwaze wayishicilela ngengadi yaJesu Kristu ingadi lenemandla. Nasifunza abazalwane likubo lanamuhla liyaqhubeka liyasigcizela liyasidudutela lithi manje asiwathi emandla kaNkulunkulu etikwata tonke timo letikhona ngoba yena ufanele ukuthi adunyiswe
leli hubo lisikhumbuta ngesethembiso saNkulunkulu sokuthi kufa sitawukunqoba ngoba laba kuKristu bazalwane vele angeke basafa. Lisho njalo leli hubo lithi angeke nisafa kodwa ngawuphila ingunaphakade ngimemetele tindzaba letinhle taNkulunkulu ngoba vele laba kuKristu abasafi. kuKristu bazalwane kuthiwa siyalala silinze ukukhala kweltilongo, silinze ukubuya kwakhe entolanzana ibandla lakhe lalapho sekuyawupheleliswa khona kuthokota kwethu. Tindzawo tethu tekuhlala bazalwane kufanele ukuthi tigcwale tingoma tendumiso netingoma tenjabulo njengoba leli hubo lisho, ngoba siyazi ukuthi noma ngabe ngisiphi isimo lesibhekene naso lokuvuka kwaJesu Kristu kumemetela ukuthi sitawusinqoba, sitawuphumelela etikwaso. Emagede bazalwane emdwele avulelwa thine Jesu Kristu lo wathi alahlwe bakubo kodwa wazi wanikelwa nje ekufeni utile wase soguduka namhla sobangelelitshe lekuthiwa leliwe bakhe kodwa seguduke namhla labangilo lizilitshe lekusinisa indlu. Timpilo tethu takhelwe etikwakhe, labangatakheli etikwakhe timpilo tabo bayazi ukuthi sisekelo labakhe etikwaso sikuthakathaka bazalwane. So uqhamile ke Jesu Kristu njengelitshe lesisekelo, watawusipha ukuphila, watawusipha lithemba lokuphila nekusasa lolabazalwane ukuthi sathi ukuthi asisasiwe nje bantu phakathi kodwa sesibantu labaphakeme, bantu labamqoka, sesisive lesibitiwe saNkulunkulu, sive lesikhethiwe, sesibapristi labangcwele baNkulunkulu. Ngakho ke kufanele ukuthi siwende umsebenzi kaNkulunkulu, simemetele emhlabeni ukuthi Jesu Kristu uvukile. Evangelini nalamhla bazalwane sithola kuMaria Magdalena, uPetro kanye nabafundi baJesu labanye ukuthi nabo bamemetela yona lendzaba, bafakaza ukuthi lo Jesu uvukile. Lelithuna bazalwane livuliwe, alisenamuntu ngekhathi, uvukile Jesu Kristu, wedlulile, uqedzile lo msebenzi bekewutele ukuthi uwenda. Ngakho sesinelithemba ukuthi nanathi lithuna selide emandla etikwethu, kufa akusenawo emandla etikwethu kodwa lithuna nekufa sekungumnyango wethu wekwedlulela embusweni waNkulunkulu, ngoba siyazi ukuthi lo Jesu Kristu lovusile usithembisile ukuthi utawusivusa nathi. Siyabona Maria la afika engatheni uthi akhuluma uyagutuka kuthiwa akambonanga Jesu kodwa wakhuluma naye. Wabona njena abona umuntu lekwakumuntu lacabanga ukuthi nguye umlinzi wengathi, ngoba uNkulunkulu ngaKristu Jesu bese agubhule intimo tonke wasibuyisela emuva engatheni yaseEdini. Sasithola simo sethu siqala saseqaleni leNkulunkulu abesinike sona. Ungakho nje Maria asabuka Jesu la wamemento wathi hawu babe bengathi nakhona la ubeke khona nje, waze badinga ukuthi Jesu Kristu ambike evelivi lakhe ukuthi abone ukuthi lembhalo nakulo Kristu, ngoba tinto wazalwane sesifike kuKristu tiyaguqulwa tentiwe tibe insha. Akunindzaba ukuthi ubuya emuva unelimuva nelinjani kodwa nasufinyelele kuKristu yena usakhela ikusasa lelisha, akhweshise Adamu lokudzala asinikete Adamu lomusha, Adamu losangeke asaqoshwa engathini kodwa losakawuphila engathini yaNkulunkulu, aphile ingunaphakade naNkulunkulu. Ngakho kufanele bazalwane sithokoze, sijabule, sithi haleluya, haleluya ngakho kuvuswa kwayo iNkosi yethu Jesu Kristu lephilako nanamhlanje. Njengoba avusiwe Kristu nathi sinethemba bazalwane lokuthi sitawuvuswa. Ngakho-ke asijabuleni, sithokoze, sinqobe, sijabule ngalokunqoba lasinikete yona uNkulunkulu, sijabule ngalephilo lensha lasinikete yona uNkulunkulu. Kufanele njengempilo lovalelwe ngekhathi emathanjeni ethu lesingakhona ukuvala nekubamba losiphusha losichilita ukuthi simemete sithi uvukile, uvukile ngoba impela uvukile Kristu. Siyathandaza bazalwane ukuthi nibe lesuku oluhle nalo lubusisekile lokubonga nekudumisa ukuvuka kwayo iNkosi yethu Jesu Kristu, yena lovukile. Nangabe mhlawumbe bese silahlile lo thando lesasinalo lwaKristu ekuqaleni, bangathi uNkulunkulu angasivusa aphenze aluvuse lelo thando, sisalungiselela ukuthi yena uyabuya. Jesu Kristu uvukile. Haleluya. Asithandaze.
Babethu siyabonga ukuthi ngaJesu Kristu wena tonke tinto tibe tinsha. Siyabonga ngokuncoba nemandla lekutholakala ebitweni lakhe. Siyabonga ukuthi uphethe tikhiya etikwethu uphethe tikhiya etikwekufa nangukuthi ngemandla akho Jesu wavuswa ethuneni wasivulela indlela ukuthi sibe nekuphila lokusha nawe. Siyabonga ukuthi lapho sono sifika sangena bantu wenda liqhinga lekubakhulula nalapho kufa nakwemukelwa nguJesu wasilethela indlela wasinika kuphila. Sesiyavuma ukuthi siyakudinga kabusha Nkosi njalo njalo. Siyathi ukuthi ngaphandle kwakho asinako ukuphila, asinalo ithemba lekunqoba etikwesono nekufa. Siyacela ukuthi uvusetele tinhliziyo tethu, tingqondo tethu netimpilo tethu. Wendele letinsuku neminyaka letako lapho silindzele ukubuya kwaJesu Kristu. Sikhulekela ukuthi uhlale usivusetela tinsuku tonke ngamoya wakho lo setikwethu. Nkosi ngesawu sakho. Yamukela ukuthandaza kwethu. Gcina emavi akho eliqiniso ahlanyelwe ngekhatsi kithi. Uselekelele ukuthi nathi singalahlekelwa ubuka sinake lokho lokulungile na lokungiko. Siphe amandla ekulalela silandzele live lakho kuthi lapho sitha nasihlasela siletha emanga sisikhumbuta ngelimuva lethu siyethemba ukuthi liphimbo lakho litawuvakala kakhulu ngemandla lesikhumbude ukuthi siphephile kuwe nekuthi emaqhinga akho ngathi atawuphumelela. Siyacela ukuthi kube siphephelo sethu ngembili nangemuva usivulele indlela uvale netikhilikithi lesibekelwe tona sihole Nkosi endleleni yakho lephakeme nasetindleleni tekulunga lapho Kristu asibita ukuthi sibe khona. Nkosi ngesawu sakho. Yamukela ukuthandaza kwethu. Khanyisa kukhanya kwakho kithi nangathi nasetikwethu asibe mulabenda umehluko kulomhlaba kude kuthunyiswe wena kwendeke nentsandvo yakho. Yena tindlela takho tibe sembi kwethu nemaqhinga akho ebantu bonke emhlabeni aphumelele. Nathi sivume kusetshenziswa nguwe kuwaphumelelisa. Sisajabulela Kristu lovukile nelithemba lelimangalisako lempilo yaphakade lesiphiwe yona. Asibonakalise ukuthula kwakho nelithemba loliphe umhlaba lapho umhlaba udzinga ngalokweqile kukhona nekwelapha kwakho. Nkosi ngesawu sakho. Yamukela ukuthandaza kwethu. Sendeke sibe nemehlo labona umsa wakho athokote ensinzusweni yakho. Sisithe ukuthi sihambe ngalo wamusa lowasimangalisa sitshela umhlaba ngetindzaba letinhle tesiphambano. Haleluya. Inkosi yethu Jesu Kristu ivukile. Sibonga wena Babe ngalesipho sakho lesimangalisako. Kuwe akube luthumo nekuhlonishwa ngalolu suku lokuvuka naphakade egameni laJesu Kristu siyakhuleka. Amen. Libandla lisuku.